aziz dostum, hiç kaçan bütbösün yol, bütbösün yol. Al yoldu bala görüp oşolordun, jırgalında bar bulgular. Bakırda uşuğatsın barık bargan, ölürün var bir canға, var bir dağға. Biz dağı бар bolalım, aranardan
Көтеккенді аралап көріп қалдым мамалық, қаппа толған көздері қарап тұрды жалдырап, қаппа толған көздері қарап тұрды жалдырап.
Билим берүүдөн талыкпас, билим башаты башталгыч класс дегенде, мына бүгүн 1-класстардын алипе майрамына өзүңүздөр күбө болуп жатасыздар. Китептердин төл башы болгон алипе китебин биздин 1-класстын окуучулары 8 айдын ичинде бардык барактарын ачып, окуп, жаттап, ошолордун жыйынтыгын мына бүгүн беришүүдө. Мен ушу биздин мотурайган жаш жеткинчектерге кааларым чың ден соолук, узун өмүр, сапарлары байсалдуу болсун. 11-класска чейин эң мыкты окуучулардан болуп, 21 кылымдын жылдыздары болушуна тилектешмин. Ал эми урматтуу ата-энелер, сиздерге кааларым, сиздерге чың ден соолук каалайм. Дайыма мектеп менен кызматташтыкта болгула, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ал эми ушул 1-класстын мугалимдерине бүгүн ушунчалык абдан сонун күн болуп жатат. Сиздерге мен чыгармачылык эргүү каалайм. 11-класска чейин ушул балдарыңыздар сиздерди унутпай, андан кийин ушул мектептин уясынан учуп кеткенден кийин дагы дайыма сиздерди кадырлап, барктап жүрө беришине тилектешмин. Бар болуңуздар. Алипебиз алтын китеп ачылган, тамгалары бермек нуру чачылган. Босогосун ачып бизге билимдин, алипебиз балдарга арналып жазылган деп ырда айтылгандай, китептердин төл башы болгон алипе китебине арналган номер 69 окуу тарбия комплекс гимназиясындагы 1-класстардын кош пол алипе аттуу майрамдык салтанатына кош келиңиздер. Азыр алдыңыздарда 1-Г класс алипем билим ачкычым аттуу иш-чарасын тартуулашат класс жетекчиси Курманалиева Гүлмира Бакасовна. Урматтуу ижагайлар, жана ата-апалар, жана меймандар, бүгүн бизде кубанычтуу күн. Анткени кичинекей бөбөктөрдүн сабактары ачылып, билим менен тарбия жөнүндө жаңы канат серпип, кубанычтары коюндарына батпай турган күн. Анда эмесе биздин алипем билим ачкычым аттуу майрамдык кечебизди баштоого уруксат этиңиздер. Бүгүн майрам, бүгүн бизде салтанат, гүл коронуп чартарап, бой балкытып, ой чалкытып, музыка балалыктын бай дүнөсүн жасалат. Ырга толуп мектебимдин алкагы, бүркөлбөстөн балалыктын асманы, балдарыбыз билбей өссүн ар дайым, оюн күлкү, ак эмгектен башканы. Ежагайлар эмгегиңди баалайбыз, баарыңарга ачык
мени окуп жүрдүңөр, мээримди көп сүйдүңөр. Кир кылбастан барагымды жандай көрүп жүрдүңөр. Тамгаларды үйрөндүңөр, шаар окууга көндүңөр. Сулуу жазып дефтерге ачылып түрккөнүңөр. Өзүмө коюп көп талап, жылдызды көчкөп көп карап, жүрөмүн азыр көнүгүп, боюмун сөзсүз космонавт. Мен чоңой белесем, ардактайм атамды, азай бешик тербеткен, ал пештемен апамды. Чоң чукчукалуу тилегим, ойлосоң толкут жүрөгүм, жылдызбу көктү чабыттан, учурду деп жүрөмүн. Теңізден жауы басталған, мұхиттен сүзіп тақшалған, болсым дейім капитан каравелді башқарған. Қоры біліп алысты, қорғып кез намысты, елші болып барсам дейім өткілер алысты. Азаматсар, андамесе, ақ гүлдер, көк гүлдер, қыздардың атқарусында. İşine eldin jaragan, emgegin suyup karagan, çırıçı bolsun dep tileyin, jönөгөн даңкы тараgan. Калдакамызды чыгарып чаңды да башты, даркар көй чертип чер жазып, атам келет кымыз. Рахмат балдар, көп көпірларды білет екенсіңер, келеңерге жеткіле. Кыргызды манас коргогон, манасты кыргыз коплогон. Манас эпосунан үзүндү. Манас, манас болуп тур, манас атка конуп тур. Ол тасын сурасам, ол экиге толуп тур. Тору чарды миниптен, аңы көстө кейиптен. Ошол кезде манасым, улуу
айтчы. Эне саған қандай мақтау жарашат, эне сенден ким сұрықты далашат, эне менен теңдеше албайт ешбір жан, бардық мақтау саған ғана жарашат. Атам апам мен сүйген ардағым, маға үлгі бар бір басқан қадамың, ұйық сыңар, ұлы сыңар мен үшін, саға деген тиреги ақ балаңдың. Тілегім бар мен чоңырсым сыйлаймын, даңа залым өзіңірді ұтаймын. Атам апам ең ардақлы адамым, ұлылықты сұлулықты арнаймын. Анда месе атам мен атакен дегендерді Аманқана Бегайымдың атқарысында. Kerem, Türkiye'gen, Kara Çorgo, Kalay, Tabiyin
ikisi birbirine kalışmayın. Gelen bileniz, çengillesin deneniz. Gelen bileniz, çengillesin deneniz. Андай месе мұғалім жөнінде ырлардан айтыларшы балдар. Отыр көпті өреткен, айланып көпті сөйлеткен, әдетті болмен әрі бақ мұғалім ете қаладының ақтасан емгеген. Өз қосам бала дейді, менен құпыдан баға дейді, таза жүріп тықан жүріп өз бойына қара дейді. Жатқанда құлақ салды әсімға, үрігінде тәтқанға түз отырып жасқанға. Әрі уағым барағым кетеде аяқ арман деген сөзім ұмытпаймын жейімдерін атқаным. Анда месе мұғалім ежей деген ырларды да берсін. Bizim balдар azamız айтқандарын атқашып, барлық ішті жасалып. Ақия, ақия, ақақы, ақия. Тейіренде тәрпенде, кеші қанат көлешін, ти-ти, ейіндер, таңқалар сөйлешін. Ақия, ақия, ақақы, ақия. Сұның башы Сулайман, Сұрабай мұқуда
Doğaldayсың дейсің бе? Ақия, 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 ақия. Сенен алты жолу адайын жарқбашласа лесаудан ұға жасыла. Ақия, ақия, ақия. Кітебіңді бұғайсың, дептеріңді ұрдайсың. Шығып алып бартаға тақ секіріп жүрғайсың. Ақия, ақия, ақия. Ақия, ақия, адан оқуя, дайым бізді уятар, сен жасауын оқуя. Ақия, ақия, ақия. Стендеп болсам болармын, бәтікте чаярмын, бейбіштігім түгенше бір күн таштап қойырмын. Ақия, ақия, ақия. Сапағыңа қатыспарсың, тақ қачып жүресің, мұғалімден жүзіңді дән қатып жүресің. Ақия, ақия, ақия. Сен мен демеле, қапым дейші, наңғар жақшы қой, намызық дейші. Ақия, ақия, ақия. Жанын жасы ұқса, дарың қанды қойылы, жарқылдашы, сөйлеші, үнді мақты болылы, ақилашпай екінші, жақшы қойылыз біздермен. Әдепті балдар боламыз. Улууларды көргенде сыланда шыққындайыма, кішілерді сыйлашат, үлгі болсын барына. Азамасымыз. Ұлу менен сөйлесең, сүйдеген сөздер ашат, иманды жақсы бала деп, ұлу кечу қарашат. Үрі менен сөйлесең, шашпай сөйлеп талашпай, басып келіп кетем деп, өзіңдің сөзіңді бұрба башқаға. Анда месе күн балдары жалпырдайбыз. Ақия,
үйрене баштадык. Би менен баштадык. Үйрене баштадык. Орыс тілдік сабағынан. Наши мамы нам читали много
Ал эми азыр сөз кезеги номер 69-чу окуу тарбия комплекс гимназиянын директору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Атаева Сайрагүл Токтосуновага беребиз. Саламатсыздарбы, абдан ыраазы болгон көрөрмандар. Мындай зал эч качан эмгек сиңирген мугалим артисттер да көрө албайт болуш керек, мындай анышылат, биздин балдар. Силер азаматсыңар, балдар, мен силерди бүгүнкү майрамыңар менен куттуктаймын. Бүгүн накта силердин майрамыңар. Азаматсыңар. Абдан сонун Алипе майрам өткөрдүңөр. Керемет. Гүлмира эжей ошону баштаган, ушул убакытка чейин бир 9 ай, 8 ай 9 айга чукулдап калды. Ушул балдар менен таанышып, ушу 9 айдын ичинде канчалык ийгиликке жетишип атканыңарды көрүп атабыз, бүгүн далилдедиңиздер. Bir коллективде иштей билген, ынтымакта bir ишти бүтүрө тургандай bir коллективди түзүптүрсүз. Кымындай балдардан азаматсыз. Мен сизди да куттуктайм, ыраазымын сизге. Сөзсүз сиздин ошол ийгилигиңиз болбойт эле эгерде жаныңыздарда сизге окшогон иштерман коллегаңар болбосо. Ал орус тил мугалимдери Алина эжей, Айнура эжей бүгүн алган жок. Музыка мугалими же болбосо илим жетекчиси Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Жакында концерти болот, рекламада ортосунда. Канчасында? 7 июльда филармонияда өтөт камчылыкка кайсы болду. Бул класс келечекте немис тилин багыттап окутулган класс. Республика боюнча болгон 6 мектеп ушул программаны иштеген. Ал номер 23 шаарда, анан номер Гмайнер атындагы мектеп гимназиясы, анан 5 шаар ичинде. Анан калгандары региондо Токмокто, Таласта, анан Ошто. Абдан сонун программа. Биздин мектепти бүтүргөндө бир эле тилге ээ болбостон, же болбосо эки тилде сүйлөй билбей, сүйлөп чыкпастан 3 тилде кенен кесири өз оюн билдирип сүйлөп турган балдар болот. Бул балдар ал кыргыз тили, немис тили, орус тили. Анан да кошумча өзүңөр окутуп алсаңар 4-чү. Эгерде балдарга канчалык берсең ошончолук кабыл алат экен. Кабыл алат, ошондуктан ушул учурду кой бербегиле, кымбаттуу ата-энелер. Мен ыраазычылык айтам сиздерге. Сиздердин колдооңуздар менен бүгүн кичинекей ийгилик болсо дагы биз үчүн кийлеген чоң келечектин башаты дейли. Анткени келечекте биз балдардан чоң үмүт этебиз. Ушул 7 класс болуп атат, Алипе майрамын өткөргөнү. Ар бир класстан кийин чыгып, өз сөзүмдү айтып атам, ар бир класстын өзүнүн мүнөзү бар. Кичине класс жетекчисине окшошот, анан ошо көндүмдөрү бир өзгөчө болот. Бул класс мага өтө салаваттуу, орусча айтканда абдан серьезный болуп турганы көрүндү да. Салаваттуу. Азыр кичине балдар окшой башташты да, мындай гүлмүңдөп, ойноп дегендей. Анан ал деле керек, бирок балалык мүнөзү сахнада да туруш керек, балдар. Бийлегенде гүлмүңдөп бийлеп, ырдаганда да гүлмүңдөп үйрөнгүлө, ошону айткым келди. Анан сүрдүп атат да сиздерден. Сүрдөгөндөн улам ушундай болду. Анан көбүрөөк сахнага чыгаралы, Гүлмира эжеке. Элдин астына ата-энелерди чакырып, кичинекей иш-чара болсо дагы ушу балдар аудиториянын астында сүйлөгөнгө көнө берсин. Көбүрөөк чакыралы. Анан ата-энелер да көнүп ушу мектепке барыш керек экен деп 11 класска чейин, кийин университетте дагы коштоп жүрө тургандай болуп, аман эсен
дайыма балдарыңардын жакшылыгына күбө болуп жүрө бериңиздер. Ийгиликтүү балдар болсун, аман эсен болушsun. Анан азыр бул жерде бул Алипе майрамын бул жерде репетиция өткөрүп туруп келип атышат. Мага ошол жөнүндө айтып атышат завучта. Ошол эле бийлери менен бул жерде аткарган балдар Сокулук районунан чыгып келишиптир. Ал жерде мындай диплом алышыптыр. Биринчи орун дейби степени дейт. Диплом первой степени. Награждается в номинации «Танцы народов мира» возрастной категории «Дети», танцевальная группа ШГ номер 69, первый Г-класс Лера Заматова Муя. Немецкая только. Чынында сонун атомдердин ракети. Бизде ийрим официалдуу түрдө иштебейт. Ошонун баарын уюштурган сиздер. Рахмат. Курманалиева Гульмира Бакасовнага ошол Сокулук районунун маданият бөлүмүнүн жетекчиси Ракимбаевдин дагы мындай ыраазычылык. Дайыма биринчи болуп жүргөн. Дайыма биринчи болуп жүргөн. Дагы бир жолу майрамыңар менен, балдар, майрамыңар менен. Кымбаттуу жана урматтуу биздин ушул жааматтын жетекчиси сиз. Сизге биз аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Баягы кыргыздан макал бар эмеспи? Фундамент бекем болсо, дуал жакшы турат деп. Биздин ушул жааматтын мүдүрү эжекебиз жакшы болгондугу үчүн ушунчалык биздин мугалимдерибиз, эжекейлерибиз ушунчалык күчтүү деп эсептейбиз. Сиздерге биз узун өмүр, келечегиңер кең болсун, өмүрүңөр узун болсун. Биз мугалимди ойлойбуз. Бул булак. Булак биринчи каяка кетсе, калган балдар ошол жака кетет. Булакты жакшы тазаласа, балдар суу жакшы жүрөт. Ошондой биздин директорубуз, биздин мугалимдерибиз ушундай жакшы жол жасап аткандан кийин биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ар дайым сиздерге узун өмүр, келечегиңер кең болсун, өмүрүңөр узун болсун, ишиңерге ийгилик болсун, балбан жакшы ийгиликтерге жете беришиңерди биздин эл аталар тилектешпиз. Ошол биринчи Г-класс Алипе майрам бүтүп атышат. Мен ушу балдарыма эң негизгиси ден соолук каалайм. Ден соолуктарыңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун, бактылуу кыз балдардан болсун. Дыйканбай Акназар. Акназар. Nurcan Asaykan. Saykan sen ne kadar? Gel koy bakalım kız koy. Ömür uzun olsun. Çok bana öyle. Bak sen kız koy ömür uzun olsun. Bayramın kutlu olsun.
Yeah.